Wengeneza wethu impela sibale lapha ukuzani ke indlamlenze umfampo ngose njengoba ke esefile phana ke indaweni ke yesigameko njengoba ke khona phana ke America lapha ke wanominate khona phela kuma Hyper Awards. Bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke Mboso Sirium TV sithi njengoba siqala ngani channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengeneza wethu impela sibona lapha ke insizwa ke yasenkandla ke umfoka Mpongose ke ukhuzani ke wengeneza wethu njengoba ke ekhona phela ke pha eAmerica lapho na ke wanominate khona ke kuma awards ke aziwa ngama Hyper Awards. Kanti ke wengeneza wethu impela ke unominate kwicategory lapho khona ke ke best independent male. Kanti ke wengeneza wethu impela yona ke le ndondo ke mangaba ke ngahlabana ngayo ke umfoka khuba ke izosho olukhulu phela ke khona lana ke eMzansi njengoba ke aqokwa phana ke phesheya njenganayo ke indoda ke ezimele ke geqe. Hayi ke wengeneza wethu impela ke simfisela ke inhlanhla kuyona ke umfampo ngosingazi ukuthi ke impela le award ke angabuya nayo ke ezinayo ke ekhaya. Hayi ke bafethu impela thina ke simboso sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.